السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تماشاوان عزيز ام ده برنامه کدنده دیسا بهاورانه امید و برنامه خوده ما برای گوت بو بیوا 23 دو بحث وینا که هنه و بحث یکمین قدان انشالله امید و بحث دویمین دجی بحث سبب سعادت و شقاوت انسان بکن اوجی مسئله کپر مهمه انشالله پی نقطه و بحث جهنه امی چقدر دستیم موره ام چی دستیم موره ام و برنامه خود بخوین انشالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحث دویمین سبب سعادت و شقاوت انسان عبارت جپنج نقطه انسان جبر ده احسن شکل و شمال دهاتی خلق کرن و جرا قابلیت گلک زیده جامی و برفره هاتیه بکرن جی اسفل سافلین حتی بالای اللیین جی فرش حتی به عرش جی ذره حتی به روژه چقاس مقامات و مراتب درجات و کورتک هنه جی راحتنا راخستن و او انسان وکا معجزه کی قدرت وکا نتیجه کی صنعت وکا عجایب خلقت جوه دنیا را هاتیه شاندن و تابع امتحان کو سامبیه کو ده پیشیاوی ده دو حبره جی راحتنا وکرن یک جه حتی تو بیجی برجور دچه اویدن حتی تو بیجی برجر دچه او انسان دبه درک و وان مقامان دبه بشمته وان نوالان نخواه امه به سر ترقی و تدنی ویا بسوسرات ده 5 نقطه ده بیان بکن انشالله امه دوی برنامه خوده نقطه یکمین پاورا بوینن تماشاوان عزیز نقطه یکمین انسان جگلک تشتین کائنات را محتاجو علاقداره احتیاجی نوی لهر طرف عالم بلابونه بوان را مناسبت داره داخوازی وی حتی بحتی درج بونه چاوا چیچکه که دخوازه وصان بوهارا مازنجی دخوازه چاوان بخچه کی طلب دکه وصان جنت آبدی طلب دکه چاوا مشتاق دیتنا دوست کی خواه وصان مشتاق دیتنا جمیل زلجلاله جی او دوست وی لجی کی دن دمینه چاواش بو زیارتاوی حوجه وکرنا دریه ویه و هرنگه جسده نوت و نه احباب وی درباسی عالم برساغ بونه یعنی صدی نوت و نه احباب وینا که کو مرنه جبو زیارتا وان و جبو خلاص به جوه فیراقا ابدیه هاتیه سر وان حوجه کو خباوه جه درگاه قدیرک مطلق وصان کو دکار به دریه دنیای مازم بگره دریه محشر عجایبان دریه آخرت وکه دنیای پیک و راکه آخرت دو ساوه ده آواکه گره ذاتکی اصابه کاربه وانکا بکه کو خباوه جه او مروجی خباوه جه درگاه وی ذاته نخواه انسانک حال وی اوه معبود وی بالحق ancak dibe ew zat be ku dizgina her tiştî gere destê wî de be xezîna her tiştî li hinda wî be li her tiştî nazir be yani her tiştî bivîne li her mekanî hazir be û ji mekan münezzeh be ev der pir mühim e temaşevanê ezîz Xwedayê Teala haşa mekan jê re tune ji mekan münezzeh û paqî je lê her mekanî jî bi ilm û qudreta xwe hazir e her tiştî dibîne her kesî dibîne her tiştî saat ke ji eczê müberra û ne naqis be ji qusuran muqaddes be ji noqsaniyan mualla û muazzez be qadirek zülcelal be rahîmek zülcemal be hakîmek zülkemal be nexwe ew zatê xwedanê qudretek bêpaşîne û xwediyê ilmek muhîtê bêdawîne ancak ew zat dikare ihtiyaciyên insan ihtiyaciyên wî bêjmar bicîbîne wê çaxê layıqê mabudiyetê her ew ew zatê ku layıqê mabudiyetê ku yanî meriv jê re îbadetê bike her ew Xwedayê Teala ye nexwe ey însan eger tu sırf bibî ebdê wî tê li ser tamamê mexluqatan rutbekî têxî destê xwe eger tu ji ebdîtiyê dûr kevî تیج مخلوقات ربان را ببی عبدکی زلیل بلاکی مزن بینی سری خواه
بله اگر تو به انانیت و اقتدار خو باور بی باوریات به انانیت و اقتدار ته تبیج والله از کارم از بقوتم از قویم ازم کو مرو غوصا بیجه چه به ترک بکی توکل و دعا و توکل ترک کی نفسا خو مزن بکی تکوی نوا تکبر و دعوای خو مزن بکی و چاغه تج آله قنجی و ایجاده و جموز و کرموری هی برجرتر جپیرک و میشه هی ضعیفتر ببی جآل شر و تخریبه و جآل خرابیه و جآل خراکرنه و جچیان هی گرانتر جایشا و بای زرارتر ببی بله ای انسان دته ده دو جهتنه یک جهت ایجاد و وجود خیر و مثبت و فعلیه او دن جهت تخریب و عدم و شر و نفی و انفعالیه بی اعتبار اول تجموز و چویکا بیتک هی برجرتری جمیش و بیرکه هی ضعیفتری بی اعتبار جهت دویان تج ارد و چیا و عوران در باست بی تو بارک وسان رادکی کو وانا عجزا خو یعنی چیا و عوران بحران عجزا خو جر اعلان کرنه devjê berdane çimkî dema tu bixwazî qencî û îcadê bikî tu li gora firahiya xwe destê te bigêje kê derê quweta te hara heta kê derê tu ew qas dikarî bicivînî wextê ku însan bixwaze qenciyê bike qeweta wî nake destê wî nake bigîje heta kê derê ancak kare hew qas qenciyê bike alê ew cihetê qenciyê cihetê başiyê li însan de hew qas e eger tu xirabî û texrîbê bikî wê çaxê xirabiya te destê xwe dirêj dike texrîbata te bela dibe mesela kufr xirabiyeke mesela kufr xirabiyeke texrîbekiye adem tesdîq û bawerîkiye yani tasdîq nake kufr çi ye yani dibe baweriyan hebûna xwedê tune haşa kufr ev e tasdîq nake yani ne baweriye çi ye xirabiyeke texrîbeke lê ew guneh bi serê xwe yani kufr bi serê xwe tamamê kainatê tehqîr dike heqaretî tamamê kainatê dike hemû esmayê îlahî tezyîf û teğyîr dike tamamê navê xwedê zeîf dike însaniyetê ji meqamê wî tenzîl û terzîl dike çimkî wan mewcudatan meqamê wanî zêrîn hene wezîfên wanî muhîmmê şêrîn hene lewra vana mektubatê rabbanî ne û aynedarê subhanî ne û memûrên îlahî ne kufr wan ji meqamê aynedariyê wezîfedariyê û manîdariyê dertîne davê kortka le'b û leyîstika tesadûfê temaşevanê ezîz Xwedayê Teala tamamê kainatê bi hikmet xwe her tiştî ji bona hikmetekî xwe ji bo netîcekê xwe ji bo gayekê xwe lê belê wextê ku kufr însan bikeve nava kufrê çewal kainatê dirêne dibe her tişt tesadûf e her tişt ber xwe ve çêbiye ne kesî xwe baweriya xwedê tune be hingê dibe her tişt ji ber xwe ve çêbiye weka ku her tiştî bavîje nava tesadûfê ê wextê wisa bike her mexlûqatê ku meqamê wanê hene ew kufr wan ji wan meqama dixîne xwarê meqamê wanê dixîne xwarê ew qîmet jî ji wan re namîne wan bêqîmet dike û bi texrîba zewal û fîraqê wan davê merteba maddê fanî bêrûmet dike heta di zamanek hindik da xêra dibin û derîn zewal û fenayê xira dibin diçin zewal û fenayê wiha rengê eynî wisane jî ew însaniyeta weka qesîda manzûma hikmetê cilwê tamamê esmayê qudsiyê îlahî qenc û delal îlan dike yani insaniyet insan tamamê cilwê navê Xwedayê Teala qenc û delal îlan dike û mîna mucizekî qudreta bahîre dendikê cihêzên darekî baqî di xwe de dicivîne û bi saya wê emanetê mezinê daye ser milê xwe ji erd û esman û çiyaya bilindtir bûye
û mêzîna wî ji a melaîketan girantir biye. Kufr vî xelîfê rûyê zemîn yani însan di nav wan heywanê faniyê zayîl de davê kortkekî herî zayîf û heqîr, herî acîz û feqîr wî dilewitîne û wî davê newala lewhekî adiyê tevlî hev wî dihetikîne. Nefsa emmara xirab ji alê şer û texrîbê ve sûcê bêjimar dibe jê were hisûlê. Feqet ji hêla îcad û xêra de quweta wî gelek kêm û hindik e. Nefsa emmara xirab ji alê şer û texrîbê ve sûcê bêjimar dibe jê were hisûlê. Temaşevanê ezîz me di berê de serî de gotibû yanî wextê ku bixwaze xirabiyê bike nefs hingê destê wê nake li xirabiyê de dirêj dibe. Ew xirabiya ku dike ew texrîbat li dinyayê bela dibe, fira dibe. Lêbelê wextê ku bixwaze qenciyê bike destê wî nake bigîce kurê ancak kare hewqas qenciyê bike. Nefsa emmare çi ye temaşevanê ezîz? Nefsa emmare jî ew jî mertebaka nefsê ye ku daîma xirabiyê dixwaze, ku daîma însan teşwîkî xirabiyê dike. İşte ew nefsa emmara xirab ji alê şer û texrîbê ve ji alê xirakirinê ve ji alê neqenciyê ve sûcê bêjimar dibe jê were hisûlê. Yani jê tê ku sûcê bêjimar bike. Feqet ji hêla îcad û xêra de ji alê qenciyê de quweta wî gelek kêm û hindik e. Nabe tiştekî jê çêbibe were huzûrê. Belê di rojkî de dikare xanîkî xira bike, mesela kare di rojekî de xanîkî xira bike, lê di sed roja de nikare avake. 20 insan digîjne hevê, temaşevanê ezîz, 20 insan digîjne hevê, belkî 100 rojî dişqulin, hêja xeyniyekî ava dikin, lê yek merivekî xirab, yek merivekî xirab, ku li nefsa xwe gudarî ke, hara bombekê têxe binê wî xanî, kare wî xanî saetekê de tevî xirab ke. Hewqa ku xirakirin rihet e, lê avakirin zehmet e temaşevanê ezîz. Hema eger enaniyetê deyne, eger însan ew nefs enaniyetê deyne, xêr û wicûdê ji tewfîqa îlahî bixwaze, dev ji şer û texrîbê berde îtimad neke bi nefsê, îtimad bi nefsa xwe neke, îstîğfar bike, bibe ebdekî kamil wê çaxê dibe mazherê sirrê ayeta yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. û di însan de qabiliyeta şerra bêdawîn diqelibe wê qabiliyeta xêra bêpaşîn. Qîmeta ehsenê şikl û şemalê digire xwe dertê alayê illîyîn. Nexwe ey însanê gafil li fadl û kerema Heq Teala binêre, eger gunekî bi hezar gunehî buhata nivîsandin, yani însan ku gunehekî tenê kiribûna, lêbelê ew guneh Xwedayê Teala hezar guneh nivîsandibûna. Li ciyê gunehekî de hezar guneh nivîsandibûna, xêrekî bi yekê yan qet nehata nivîsandin. Wextê ku însan tiştekî başî kir, qet nehatbûna nivîsandin, an yek hatbûna nivîsandin, digel muwafiqê edaleta wî bû. Wisa bûna jî edalet bû. Edalet bû. Çima edalet bû? Çimkî me got, yani li qenciyê de destê însan qut e. Li xirabiyê de destê wî nake mezin e. Carna heye ku xirabiyê qab tenê dike weqa kufrê, çawa kufr xirabiyek bû, texrîbek bû, lêbelê tamamê kainatê tehkîr dikir. Weqa ku heqaretî wanêka kiribûna, tamamê mewcudatan ji wan meqamên bilind, tamamê mewcudata da anî xwarê. Kufr yek guneheke, texrîbateke, lêbelê hewqa ku li dinyayê kainatê bela dibe, mezin dibe. Yani Xwedayê Teala edalete ku wextê meriv însanek gunehekî bike bi hezar guneha binivîsîne û xêrekê jî bike, yan yekê tenê binivîsîne, yan jî hîç nenivîsîne. Qûsa kiribûna muwafiqê edaleta wî bû, ew digire Xwedayê Teala gunekî bi yekê dinivîsîne, wextê însan gunehekî dike, yek gunehekî dinivîsîne, lê xêrekî bi deha, carna bi heftê, carna bi hefsedî, carna bi heft hezarî dinivîsîne. Wextê ku însan xêrekî dike,
او خيرا ويناكي جانا بده خيرا جانا بحفطه جانا بحفصدي جانا بحفطه هزار خيري دنفسينه هم جوه نكته فهم بككو ام گرج وی در فهم بکن کو کتنا جهنم عجایب کتنا جهنم عجایب جزای عمل عین عدلیه yani beni bece kaçma insan şu cehenneme yani insan leve dünyada günah kikir 5 sal amri xoda günah ke yani hatta el cehenneme de mine ev adalete beli ayni adliye çıma çünkü Xuda Teala günah insan yek günah kitke insan Xuda Teala wi günahı yek de nefsine ku ev insan bu bel layıkı cehenneme نخوا جهنمی حق کریه حتی الجهنمی دادوینه لورا تماشاوان عزیز شخوا انسان کو مؤمن بمره یعنی سر ایمان بمره حیاتا خوا جیانا خوا بقدینه انشالله حتی الجهنمی ده نامینه اگر روژا آخرت کو مزینا خیر و گناه خدای تعالی داتینه کو خیره ویناکه جگناه ویناکه صافتر بن İnşallah direkt ihara cenneti hatta cenneti debe. Eğer ku günah winake günah ve insanı mümin ku koydu imane eğer günah winake xeyr winake saftir bin grantir bin hatta ku ev günah winake paqish bin el cehennemi debe lebele edisa inşallah ve ser havze kevseri ve şuşten ve edisa keve cenneti hatta el cenneti debe. Nahwe ki can günah insan dıxa cehennemi وحتى الجهنم دتله كفر تماشاوان عزيز إنكار خدای تعالی آن شرک خدای تعالی کو انسان شریکش خدای تعالی رچه آن باوریاوی خدای تعالی تنبه یعنی بهبون و یکبون خدای تعالی تنبه او كفر insan hatta الجهنم دتله موجي جو يعني برا نه عقلمه قوم بيجن يا انسانك لبنجي شي صال عمري خوي قد لفريد دناوا كفريد جيانا خود مشينه چما حتى الجهنم ددمينه اف عدالته بله عيني عدالته چما چمكي او مرف قود كفا ناوا كفري کو خدای تعالی انکار دکه تمام اسماء خدای تعالی انکار دکه کو خدای تعالی انکار دکه تمام cilve esma-i Xuda Teala ji inkar dike. Tamam kainat inkar dike. Yani tamam mahlukatan ibadeti wanikane ev wanika darwin dertxine. Yani dibe ev mahlukat ibadet nakin. Ev mahlukat bi tesadufi çebune bi tesadufi hatne ve jiyani. Na beje ku Xuda Teala wanika xulqan diye. Na beje ku sin'ati wi sani'i zülcelalin. Vakti ku sat ke او küfür günahke lebeli dibe milyon günah u ancak ve küfreji cehennem bakış ve hatta او kafir de cehenneme edmine Xuda Teala kesi nexnava zulumata taritiya küfre ve nimeta imani bike nasibe tamam insana temaşavani aziz leketina cenneti ev derci ciyeki acebe ketina cenneti mehda ihsanu fadliye yani çuna cehennemi aynı adliye temaşabani aziz ketina cenneti çiye insan be şukla xwe çet keve cenneti be ibadeti xwe be zikri xwe çet keve cenneti na şwe ev nimeti ku Xuda Teala ve dünyaya daime em hatta ibadet bikin ancak em şikrawan nimeta karbin bikin حقا کو خدای تعالی مادی مانوی نیمت دائمه اف عبادت ام دکن اف ذکر و قرآن کو ام خوینن آنجا شخوام شکر وانیکا ام نکارم بکن نخوا چونا جنت چیه انسان چواد کمنه جنته مادم کی کو ام هجا بهوقا عبادت و بهوقا ذکر بهوقا لمیج و روجیا ام هجا نکارن شکر وان نیمت سر خو بین نجی نخوا چونا جنتی چوا انسان چوا ara cennete tamaşavan aziz işte insan be ihsanu fadla Xuda Teala diçe cenneti yani ne bi şuhlu xabata xwe insan diçe cenneti çünkü Xuda Teala şo mahlukan diye evi akli Xuda Teala daime evi kalbi Xuda Teala daime evi zamani Xuda Teala daime kuam bivani kaş xwe xira bikin em tiştê baş bikin em ibadetê bikin
بچێکی بەلکی ئەم شکراوانیکا بجیبینن شخۆ ئەم نەکن ئەم خیانەتە ئەمانەتێ دکن هەنگێ جەزای ویناکێژی ئەمێ vên piştî ku me li riya Xwedê de jiyana xwe meşand înşallah Xwedaya Teala jî ji îhsan û fadla xwe wê cenneta ebedî dike nesîbê me. Temaşevanê ezîz Xwedaya Teala me teva heta hedayê li cenneta têxe nava cenneta xwe mejbûr dernexe heta bernamaka din bimînin di nava xêr û xweşiyê de emanetî Xwedê bin.